Shalom Aleichem, Talafalava, and welcome to our program tonight. Fatalafatwai, le swafamanu malo Yesu Ie mafai o na mafuta mai I le tatapol kalame I masani ai I po o asululu o whaingoina o Israelu o le nuu pa ia for Israel, the holy nation. Ma o le a amasaina I tātou se tatalo. Ia na tātou atuai lea I le tātou mata upu le nea fiafi. Abba Bishamayim Todah Todah La'al. We honor you, we bless you. We thank you, God. We bless your name. Matou te whaamanuina loa fio. Whaneneina oe tama. Matou te patipatia loa lofa malawanga lele. Whaafitai I lele awanua. Matou maua e te talaina I lawa fionga pa ia. Ma matou wa'awai I aua fionga pa ia I lo tala noa mai. E me se fo'i ni mataupu e whaasino lea I lo malo o Israel. E whaamania le tua tamai I lo whawhine o le a o le a talanoaina I lo whawhine le tua tamai se mataupu o e tu ina mai a tau le nea fiafi. E whaamania fo'i lo o owner lo engineer. Ia e me se fo'i tama o e mapu tamai I le nei afiafi. A whai o Iese tasi o Iese mana onga whapitua. Ia e pa'i atu ma e tali o lato mana onga. I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. 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 Ia whaatoi whaatalo whatu I le tato pol kalame o Israelu o le nuu pa ia o Israel, the holy nation. I bea na masani ai I po o asululu I vaiaso taitasi. Ia a whaila lena e tune in mai bena e mafuta mai I vaiaso o mawai atu. Ia lea sa ia ile tuangane ia sunia sa tala no ina nisi o whengainga a e pei e se tali tunu o lo iai e valu whengainga o lo I te tono la whiunga pa ia po ni whengainga te tele le tātou te papa ai o le ale tala no mai o le atua ma e whala whengainga I o mawai atu e pe ona tala no ina pena tupatu ai e le sunga le paya o mai sunia ma pui le sua. Na pela le whengainga le wha o le Adamic covenant, the Noahic covenant, the Mosaic covenant, and also the Abrahamic covenant. E whala ia ni whengainga ia na tala no atu e le sunga le whaia o ngā le polkalamea, sunga le ia tia sunia ma pula sua. Le na tala no I nai le whengainga ma a tamu, le whengainga ma Noa, le whengainga ma Abraham, ma le whengainga ma Mose. Ia, ma o le nei lava iaso, ia, o e esela se mata upo le atala noa le nei vaiaso, ia na o atu le I vaiaso lumana I te au lia le alofo le atua. Ia ona toi whaawa wina atu lea ia o tatou whengainga e pei o na amata. I le tatou series of the covenant. So I welcome you all. I o mawhai ona mafuta malinei afiafi. I just talo for Brother Mark, Brother Colin, Pastor Lucky from Sydney, Australia. Yeah, whaatalo whātu. Yeah, e mese fo inisi o mafuta malinei afiafi. Ma ole mata upu le nei afiafi. O le ab tato va'ava'ai, or we're going to look at I le sauni atu lea o tangata Iutaia po o tangata o Israelu I aso whaapitua o luma nei. Awa o le kālena tangata Iutaia. Le kālena o le masina muli muli nei o le kālena a tangata Iutaia. E pe ona tā ua se tasi o pola kalame o le kālena tangata Iutaia e muli muli lea I le alu ai o le masina. Ale kālena le whaanga e tātou ia ma le tele o atu nua o loo whaanga ina le kālena po the Gregorian calendar o loo muli muli we follow the movement of the sun and the lunar calendar which the Jewish people use. It follows the movement of the moon.
Pa tatou iloa la i totonu o le awhiunga pa ia le tua, o le kālena le tua, o le maasina mua po le maasina leo abi, a po le maasina o apipa, e a matalia I le vai tautonu lava o le Paseka. So no one is actually following the biblical calendar o te fia tala nola I le nei afiafi I le kālena, I le maasina muli o le kālena tangata Israelu o sauni atu wai I le amataina o le latou kālena fo a po le latou tausaga fo ia ma o loo sauni atu fo e whaamanatu I aso whaapitua pa ni aso pa ia fo'i o loo tāua e te tonu o le awhiunga pa ia le tua. So me mana ia ia I le tatou talanoa I nisi o aso whaapitoa tangata iutaia. E peila o aso whaapitoa o mawai atu nei I nei New Zealand ma Ausitalia le vai aso sa o mawai ia lena whaamanatu I nai ia le aso sa o tama. Ia, a le vai aso nei I te tonu o Samoa o loo whaamanatu I nai ia le teo wila. I te tonu o Samoa. Ia le alo vaai atu fo'i. Ia e fou fo'i le vaai atu le whaamanatuina o le te wila po ni fianga fo'i e whaamanatu ai ia Samoa po le I te tonu o Savai. I aso whaapitoa I te tonu o Savai. It's the first time wa e masani lava ona whaamanatu I upolu ia alo tata vai atu ia lo whaamanatu I Savai. So it's beautiful. E tofu lava atu nuu ia ma aso whaapitoa e whaamanatu. E tofu lava ia tu ainga tangata ma aso whaapitoa. Ai o se onga tele lava mo au I lo o nofo ai ma le au mawai I tausanga e whale na o au mawai te tono Israelu. So se taimi lava e whaamanatu ai se aso whaapitoa Israelu. E ei lava se tusi ma le tusi pa ia ua atofa ina e whaitauina I le aso whaapitoa. Isn't that beautiful? So every special holiday in Israel or a feast of the Lord, there is a special book to read or a text from the Bible that we focus on. Au te lo foi, e le ai lava sesi atu nuu po o nisi to itu ai ngā tangata e nei lalolangi o iai se asa whapitoa, e whapitoa e foi, ia se tusi o le awhionga pa ia le atua, e whaitawina, pa o tangata I utaia po tangata Israelu, o so se asa whapitoa po se, o se tausaminga foi e whaamanatuina, o iai lava se tusi paitau ma le awhionga pa ia wa tofaina e au ina paitauina pe study e tangata I le aso So o se aonga foi la mo I tātou le whaataua ina o le awhionga pa ia le atua e le ngata e whaataua le paitau iai mana natu iai e taua foi le ola iai e taua foi le tātou whaapa lo loto ai studying the word. Not only we read the word, but we study the word. E le ngata na o le whaitaua ia, pa e su e a tili ai, ma su e lo loto ai, I lea tusi whaitau. So it's a great blessing for me to present tonight. Tatapola kalamela nei afi o whaapea Israel's high holidays or the upcoming feast. Ia lai tatou tilo fo ila ini tusi me la fionga pa ia le atua o sa tatou sauni atrai foi I aso o whaapitoa Israelu le a whaamanatuina. So ole masina la le nei, and you're going to see it on the screen. Ole masina la le nei, ole masina o Elul. Ya o te le whaatau atu se whaasamoa ona te ua se a te au se whaasamoa, but the Hebrew is Elul. Okay, you can see it on our screen. Elul.
o upu e peru e titilo ata le upu e peru na i lunga le screen it's Aleph Lamed Vav Lamed o le spelanga nga o le masina na o Elul Aleph Lamed Vav Lamed i le ngangana e peru o le tusi faitau ai tilo ai la i le ngangana e peru po o matai tusi na mai le le Elul e maua mai ai ia le tusi faitau le maua i le Solomona e ono faipatolu or the Songs of Songs 6 verse 3. Can I please ask our engineer to put up our Hebrew word or the month of Elul in the Hebrew writing? The Aleph, Lamed, Vav, Lamed. I am my beloved, and my beloved is mine. E titilo le Aleph, Aleph le sawa le ani, le oso atu le Lamed, le so o male matai tu simomo, le do di, ia male Vav, ia male matai tu simuli muli le whapea, ve do di li. So ani le do di, ve do di ni. Ai tilo ai matai tusi e peru na e mawai ia le fasifai tau le ani le do di ve do di li. A tata tilo ai la le whaperetania e maua mai i le Solomona e ono, bese Solomona e ono fai puetolo e whapea. I am my beloved and my beloved is mine. Ale tusi sa moa e whapea o loo mana mea ua whaia o mona o ia foi. That's o le supelanga na o le upu e peru i le masina nei. E maua mai ele tusi vai tau lea i te tonu o le Solomona e ono fai poe tonu. E tisi le matai tusi mua a wā o upu e peru e amata mai i le tau matau. E te pai tau mai i le tu tau matau. E anu le tu anga vale. A o tātou le ngangana Peretania, le ngangana Whasamoa. A whaitau lau tusi, e te whaitau mai le anga vale e alu i le taumatau. A o le ngangana e peru, e te whaitau mai le taumatau, ona e alu lea i le anga vale. So o le upu le matai tusi mua na pese X, it's Aleph. Le upuna le alefa o po le matai tusina le ta o le alefa i le alphabet le ngangana e peru le maua mai le ani o wau ani le do di le pese le la e alunga i lunga i malona seule ana ani le do di ve do di li e se mana i o le ngangana e peru ai mau mai ai o tangata e peru o po tangata Israelu ele na o tangata lo o mau Israelu a o e fo i o mau i so se atu nuu lava o le lalolangi e iai ia tusi faitau e faitau i vai aso taitasi e ta uale o le parasha or the weekly Torah portion o po le hashavua parasha Iaila e umai foa ia le tausanga atoa le kalena a tangata e peru. Ua uma ona whaitau le tangata i le tusipa ia atoa. E whaataua ina e lātou ia le whaitau ina o le awhionga pa ia le atua. O vai aso taitasi o iai tusi whaapitoa e whaitau i lea vai aso. E umai whala e tausanga. Wa e whaitau le tusi pa ia atua. Mo tangata la Israelu po tangata e peru e lo o tali tonu ia Yesu Kiriso. Ia na o le whenga inga tuai lava e whaitau e latou. A o e ua talia Yesu, o e ua tali tonu o Yesu le Mesia, ma avea ma latou whaola, mo tangata le taua Messianic Jews, e whaitau ia tusi mai le tusi whengainga tuai, e whaitau poi tusi e whengainga fo. E umai foa ia masina o le tausanga le kalena e tangata i Israelu. Ua a toa foi
ia lau faitau i le tusi paia. So I'm thinking e a mata loa le tausaga fou i le kalena e Peru ia na a mata atu lea o tatou polokalame i faitauga po i faitau ua atofaina mo vai aso taʻitasi. Okay, so that's the month of Elul. O le masina la lenei, o loo sauni ai ia tangata e tangata Iuitaia po tangata Israelu. Sauni uni ina ia faatalofa atu i le latou tausaga fou. E ai la mea te tau ona fai i le vaitaimi nei, po o le masina nei, a he leʻi o atu i le tausaga fou. Amen. So o le masina nei, e mawhai ai o na ili pu I aso uma. So o le aso la nei o se pulu tasi aso o le masina nei. E a mata mai ai le aso mua e o le aso muli wa a mataina le tausaninga lea o le o fale apitanga e ili lava pu I tatonu o Israel I aso taitasi e vanga na ai ia le aso sapati. So every day you will hear the sound of the trumpets except on Shabbat. Ele ili ina pu ile aso sapati awa o tatonu o Israel la tau te whaapa ia ina pe whaataua ina ia le aso sapati awa. So I o tova aila I pu le ili le a tangata Iuitaia po o le whanaunga Israelu ia e whai mai I seu o manu po I seu o manu le taua o le shofar or the trumpet and then e umai fuale le a whaila e te asiasa tu Israelu po pe te au mau Israelu ele e o aso uma e te whaalongo ia I le leo o le pu o le leo ese fo ia I linga o pu o e uma whale newe so ia a whai e te le fia e le whaalongo le lino ia I mua whawati ngā o te linga but for me it's such a welcoming experience e manai fo I le whaalongo le ili o le pu ia tele fo I tangata unu ese o atu tono Israel I hili ai fo I ia pu I ele ngata o sauninga tatalo, o sauninga o viinga, o lunga o mga ala. You don't need an excuse to blow the trumpet. E mawhai ana ili le pu, ele e tau le paatali apo le ase mafuanga, e te tauna ili le pua, ele pe o tātou I Samoa, e ili le pu le afiafi, e whailoa atu ai I le nuu, I o ata le sa, e aoina whai ngā lotu ia o le masina la nei Israel pe ala mai ale tangata Israel po se tangata se atu ia tunu I fafu e fia ili le pu ia elia ia ele se tala se ona faia awa o I lole o le masina o elu o le masina e ili ai ia pu I totonu o Israel amen o le masina fo ile nei afene e ngā solo ai tangata Israelu po tangata Iuitaia I tuunga mau o lato ainga ua mahaliliu e ngā solo atu ai they go and visit the tombs of their loved one ia mana tunatu ai fo le tangata po le a fo se legacy o le aia tuuina le nei lalolangi I le paa o le taimi e wala au mai ai o ia e le tua so recently I had one of my sister Tala last night no whaalongo atu le pakalami my sister Mary and Tala I le alofa tuno program I was so blessed by that e se tasi po o kalami le na fai there was a question le na fai ya Tala sister Tala o sister Tala o le se tasi o usually le alofa tuno Auckland what would you want what legacy do you want to leave behind or what would you want people to remember you by la se me e te whimanao I mana tua oe e tangata pea o matu oe ma le nei lalolangia ai mana I o le tala a le tali a le uso le whamai I mana tua o ia I lana smile
awana I manatua I niang na ngaluenga ia manatua I lana smile ia avea foʻi lenei masina e tatou te manatu ai tatou tilo I tatou lo tatou olaga a faapea uma atu I tatou o le asa legacy that we will leave behind yeah, Cecilia, Cecilia, yeah, but yeah, well, and I really hope that for me, I really hope that when I leave this earth, that people will remember that I loved God and I loved people. Ia manatua le alofa ia afapela Cecilia, my sister, well, how would you want to be remembered? What legacy you want to leave behind? And for me, that word legacy is so big. It's too big but if I was to want people to remember me when I leave this earth, I hope that they will remember me that I loved people and that I loved God. And I'll te alofa I le atua, to alofa I tangata. Ia mai whauwhau I for oi, how would you want people to remember you? Amen. I would like to see your comments. Ia ko meni mai na whaitau atu ai lea po a nisi how would you want to be remembered by? So I can read it and share with our program tonight. Okay, e nei foʻi masina, o le masina e faitau ai ni tusi paia, ni tusi ma le afioga paia le atua. O le masina e tapena ai lou tagata, ma se masina foʻi a fai e te saʻiliʻili atu oe I atu oe pe e te tilo loloto I lou tagata ma le soifua foʻi o loo e iai ma au mea o fai lenei lalolagi a fai o iai sousese o le taimi nei e sala mo ai. Yeah, so this is just highlighting of what this month beholds I le masina o Israel. Le masina le Elul. E su e ai le tangata pe a fai o iai sona sese I lona wā ma le tasi tangata. E au ina latu e fatu e se iai. Pe o le masina e tapena I oe po le masina e te salamo ai ia po iai fo ini sese o e faia ua whaeloa atu e le anganga o le tue te oe o le masina e te salamo ai. E whaita wai la a pēna tata mau mai la I le e soto tōs fulu mai whā whai upo e ono ma le fitu. E soto tōs fulu mai whā whai upo e ono ma le fitu o le au whaita wina. O te talo ia e te talo ai tangata Israelu o wa o le masina nei e afo nei la tau te talo ai ini te talo whaapitoa e tele lau te talo tangata Israelu e te talo mai e le afionga pa ia le tua so o se tasi nei o te talo ina e maua lea I le e soto e tōsmu mai whai upu e ono ma le fitu. Ua fio ane po Iova Iona luma, mana tau mai. O Iova o le atua alofa muti vale, ma le alofa fua. E tele ngese lona toa sa, a e tele le alofa ma le faa mauni. O le tausi le alofa e o atu iafe o tupulanga. O le faa maangalo foi I le a mio le tono ma le solitu la pono ma le angasala. Ai le faa sawina lava e ia o e angasala. Ai tau I atu e ia le angasala a mātua I a lātou whanau, ma le whanau a lātou whanau, e o I le tolu ma le wha o tupulanga. So I'm going to read the English. Okay. Exodus 34:6-7. The Lord, a God compassionate and gracious, slow to anger, rich in steadfast and kindness, extending kindness to the 1,000th generation, forgiving iniquity, transgression, and sin, yet he does not remit all punishment. The Lord, a God compassionate and gracious. O le atua e muti vale ma le alofa fua e tele ngese lona toa sa a e tele le alofa ma le wha mauni.
Amen. O se tasina o te talo e tangata Israel, i le teimi o alato i loa ai, i o alato se se. Ai tatou mai la i le whenga fo, tatou te baba ai i le tusi lea ngaluenga. Ngaluenga i tolu fa i pese fulu ma le iwa, e o i le lua se fulu ma le tasi. Lena tu la i ai Peter. Ma le lao fai tawina a ngaluenga i tolu, se fulu, fai pese fulu ma le iwa e o le lua se fulu ma le tasi. O le nei, i nasa la mo ia o tau ma o tau li liu, ina ia soloi e sea o tau anga sala. Ina ia o mai ai o tau sanga e pile muai mai luma o le li. Ina ia awina mai fo e ia lena mua i tala ina yati o tau o Yesu Kiriso lea. E te tau ono nofo o ia le langi se ia o i tau sanga e toe fua tai ai mea o malaba. Ua fetalai mai e le atua i pofonga o ana perfecta pa ia o malava talu mai ana mua. Amen. O le nei i nā sala mo ia o tau ma o tau li liu. Ina ia soloi e sea o tau anga sala. Na ia o mai o tau sanga e file mo wai mai luma o le alii. Amen. So, o le masina nei i le kalena tangata i taia o le masina e va'a ai le tangata i lona soifua i le nei lalolangi ma a fai ua nai loa i ona sese e ao ina salamo. Amen. It's a month of preparation. E sa uni atu ai le amataina i aso whapito po o aso ua tofaina e le atua e ao ina whaamanatuina o ni aso whapito fo i te tono Israel. Ua i te tono Israel, the 10 days of awe, ia mata maila i le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah o le aso mua mua, po o le tausanga a tausanga fau lea tangata Israelu. So o atu ai ma le aso whaapitoa o le Feast of Trumpets, po le whaamanatuina o aso o le ilinga pu ia so o atu ai loa ma le aso o le tongiola o Day of Atonement. Po o le aso le o ta ua le ngangana e pero Yom Kippur. Amen. Okay. A fai fo ila e loa le tangata ia se tasi ua se se ai. Ia e au ina alatu. E whaatu ese le ngata e whaatu ese i le tua. Ai whaatu ese fo ilo na uso a tangata. I se se se. Amen. Okay. So o se tasi o tusi fai tau e fai tau i le masina nei o Elul o le tusi fai tau lea o le salamo e lua se fulu mai fitu. E le ngata e fai tau ai e study ai pe te va ai lo loto ai i le tusi lea. So o le la fai tau inatu, so le la tu inatu no e tato screen i le salamo e lua se fulu mai le fitu. E o ele mai le salamo e lua se fulu mai fitu fai mua e o le se fulu mai le fa e fai tawina fa apea. O Yehova o lo malama ia ma lo ola tanga. O ai ea se o te fefe ai. O Yehova o le malosi o lo ola. O te matau ea ia te ai. Na si I taua mai a te au tangata me o leanga ina I ai lo o tino o esa wa mai e ta mai a te au. Na tausu wai leo I lato ma lato pa u. E ui lava ina tōla wapi sei tu tau ai tau mao. E le fefe ai lo o loto. E ui na si itia se tau ai a te au. O te loto te le lava I lea mea. E tasi le mea ua owi loa o le e tasi le mea ua o le atuai a Yehova. O le mea lava lea o te sa ili atuai. Ia o nofo I le fale o Yehova I asa uma o lo wola. Ina ia o I loa atu ai le matango fie o Yehova. Ma o sa ili ilona malu. Ma ilona malu. O wā nā te whaalilo I atea o ilona fale a pitanga I le aso vale. Nā te nā tia au I le mea lilo ilona fale pita whai. Nā te whae e tia au I le papa. O le nei, e whae e ina lo ulu I lunga o e ui tamai a te au. O e si o I a te au. O te o si ai tau langa I lona fale pita whai. Ma le alanga fia.
o te pese ma o whai pesenga i a Iowa. Io vai i e whaafafonga mai i lo leo o te bala au, i e alofa mai, ma i e tali mai i a te au. Na whai atu lo loto i a te oe i lau na e petalai mai. Ia o tau sa ili mai i a te au, io vai, o te sa ili atu i lau a fio. Aua e te liliu e seo fufonga i a te au. Aua e te tuli lau au au nei lo toa ta mai. Na fai oe mo o fesosoani. Aua le tō la fo i nao. Aua foi e te tuua au le tu vai lo whao la tanga. E ui lava ina tuua au e lo te mama lo tina. Ai talia au e Iova. Io vai, ia e awa o mai a te au i lo wala. Ma tai a te au ia i le ala lau le lei. Ona o e te mai i a te au. Aua e te tuina au i le mana o e sa wā mai i a te au. Awa o langa mai a te au o e moli mau pepelo. Ma la tau tau tala i le whaasawa. Ona o le whaatuatua, ana o le whaatuatua o te iloa leanga le lei o Iova le nu o tangata ola. Wa ua o whaawai vai lava. I nā whaatali atu ia i a Iova, i nā loto tele ia. E whaamalo sia fo e ia lo loto. I nā whaatali lava ia i a Iova. Psalms 27, 1-14. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even though I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I ask, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted upon the enemies who surround me. At his sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek his face. Your face, Lord, I will seek. Hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God, my Savior. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desire of my foes, for the false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart, and wait for the Lord. Amen. What a beautiful psalm, eh? Ese le matango fie o le salamo. You may make music and praise unto the Lord. O le tatalo, o le pese, o le salamo, o le biinga, a le fai salamo. Amen. Hallelujah. I'm so blessed. I le fai tawai, i le salamo, e lua se fuluma le fitu. E uma I fale masina nei, tātou te papaai, I le alofa muti bale o le atua. O le atua na te whaamanga loina anga sala. O le tangata salamo. O le atua na te lapea ina I tātou mai I o tātou fili. O le atua o le tātou whaaulatanga. He is our salvation. Mai o ia tātou te maluai o ia o le tātou papa. Amen. Amen. I'm so blessed by the scriptures. O sauni uninga uma ia po tapenanga uma ia ale tangata e Isaia le tangata Israelu e le I o watu I le tausanga fo o le lato kalena. You know, e o watu la I le aso e whaama atu ina le tausanga fo a tangata Isaia po tangata Israelu I le masina le leulua I masina le taua le Rosh Hashanah, the head of the year po le leulua I masina o le tausanga.
e o atu ai, ua e vivi'i mai whaaketai I le atua, ua le aise mea e tu I le wā o oe, ma lo atua, pe wā ai foi oe, ma lo usua tangata. Amen. So, mo a'o, mo oe le nei afiafi. E avea la I le tatou whaawai I le nei masino e lu, tatou te whaawai ai I lona whaatauaina e tangata Israelu, o tangata Iusaia, ma ona o onga mo I tatou. Amen. Tatou te whaawai ai I tatou ia te tatou. Tatou te whaatu ese ai I se umalawa. Tatou te oatu, tatou te whaatu ese o tatou uso o tangata. Tatou te whaitau a whiunga pa ia le tu. Tatou te vivi'i, tatou te pese I salamu. Ma tatou whaafetaia le tua. E pei ona tatou whaitau ina ai I le salamu e lua se pulu mai fitu. O le salamu la e lua se pulu mai fitu. E a mata mai le masine nei whaitau ai. E o I le aso muli muli o le tausaminga o whale apitanga o the Feast of Sukkot. So, excuse me. O le masina o le tāpenanga po o le teimi e te tāpenai. Pe tāpenai ia le tangata Israelu po o le tangata Iusaia. So, I don't know if you have any questions. But now Fisili ia au mai tata ko many pe fo isa ko many. I welcome those. But in my fight, le la tata toe pa ai I mo nisi lo fatu ma join mai la tata pa ai le upu e pero lo supela I nai. Po le matai tusi e pero lo supela I nai ia le masina nei o Elul. So Elul le saula ele mau mai le Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Pe ona ta ua atu o I tātou a tātou whaitau o tātou tusi. E tātou te whaitau mai I le anga vale e o I le taumatau a o le whaitau ina ai o mata I tusi po upu e peru a mata mai le taumatau e o I le anga vale. So the word that you can see on there is Elul po le ngoana o le masina nei. O te musu ta wata se pa Samoa o na o te leilo se pa Samoa. But I think o la o pa Samoa e lula le masina e lula pa o le masina na e peru o le Elul ia le Aleph Lamed Vav Aleph al Aleph Lamed Vav Lamed e maua mai la I le Aleph ani le dodi le maua mai ai le salamu e ono fai petolua ani le dodi ve le dodi ani. I am my beloved and my beloved is mine. Wa'o lo mana mea. Le ta'ua I le pese a Solomona. So I am my beloved and my beloved is mine. E maua o tusi pa o le sina tusina mai pa I le tua e maua mai I matai tusi e mawai ia le ingoa o le masina nei Isn't it beautiful? Ole just on the alphabet. I le fa umaina le tato si paitau. Ole alphabet I don't know if you know alphabet tangata e pero e te maua uma ili I bala kalafa a le salamu e se lau se pulu ma le iwa. So le la tato watu e le salamu e se lau se Psalms 190. No, not Psalms 119. La su e atu le salamu le e mawai le alphabet a tangata e pero e maua mai ai le whaasa mua o yes, salamu e se lau se fulu ma le iwa. Okay, it is correct. Su e malalau salamu e se lau se fulu ma le iwa. A tatou tilo ai I pala kalafa a le salamu e se lau se fulu ma le iwa. E maua uma ia ia le oh, perfect. Okay, so le upu mua le matai tusi mua le pese X. That's Aleph, Alepha.
nai maua i le palakalafa muamua. Ia o le alefa, o le peta, ngi mela, taleta, he, vau. Vau nai le matai to si lona wha o le tatou upu e peru nai luna le screen. Saina, heta, teta, iota, kafa, la meta. Okay, so a tata titilo la i le alphabet sa tangata e peru, pa tangata a iuta ia le alphabet i le ngangana e peru. E maua uma o mata i tusi uma o le alphabet, le te tonu o le salamu e se lausulu iwa, a tata tilo la i le upu e peru na i lunga le tata screen. I find out from right to the left, mai le tamatau, le amata le upu na le alef le pese X, o le alefa, so o ai ma le mata i tusina o le la meta, so o ai ma le mata i tusi vau, so o ai ma le mata i tusi la meta. So alef, lamet, vav, lamet. Na alef ani wa'u, ani li, ani le do di, ve do di li. It's so beautiful. Wow. E whai tau ia mata i tusi e la fiu a le upu e peru. E maua mai e le tusi whai tau i te tonu o le fiu nga pa ia le atu. Pe ana pai tau ina. O loo mana mea ua whai a umona o ia foi ua whai mo. Amen. E moni lava o nisi ua mawani mana mea e lunga lau ele nei a pa o i tātou uma lava o le ekalesia po le whanaua le atua o Yesu Kiriso o lo tātou mana mea o ia. Or he is our beloved and we are his beloved. Amen. So anile do di ve do di li. I am my beloved and my beloved is mine. Osni haonga na mai le tatou masina o elu. Pe ona na yere tatou mata upu le nei afiafi. So that is our Hebrew word elul. O tatou va'ava ai loloto ai I mata I tusi. Just I think I just got a message. Titilo le la tatu titilo ai lo salamu e sala sumani va le la ta watu ia le la ta watu le fa Samoa male fa e peru ale ngana. So okay. So alif ole alefa beta gimo ngimela dalet daleta hit ole he vav ole leta o mai I ole vau o he is he vav vau zain saina hit hita tit teta yod yud yota kaf kafa lamet lameta mim mima nun nuna samek sameka nun oina pe pe zadi sati kof kofa rish risa shin sina and tau tau. That's our alphabet. Alphabet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Hit, Tit, Yud, Kaf, Lamed, Mim, Nun, Samek, Ain, Pe, Zadi, Chof, Rish, Shin, Tau. Amen. Ela se pakalami lumanai. La tato titilo ai I winga o nei upua. Because it's so beautiful. Amen. Okay. Mai whawhitai sa moa I lo mafuta mai I le tatu polo kalame I le nei apiapi. Ie o I tō umalawa le mawhai ona sa awatua o Josuafa.
whaawitai mawhatamai. I pray that the program really helped you today. O lau te talo o au ngā fo'i le nei por kalame por le nei mataupu e toi whawhangu ai o tātou tangata whae o tātou ola whae le anganga. Tātou te whaawai ai, tātou te whaato ese I le tuani o tātou se ato ese o tātou uso o tangata, tātou whaitau ai, ia tātou te tatalo ai, ma tātou salamo ai, ia e vea fo ili nei masina whaitau, ma tātou study, ia le salamo e lua se fulu ma le fitu. Amen. So, o le a umaina le tātou polo kalame, I le tatalo I le nei afi afi. Aba Bishamayim, toda raba. We honor you, we bless you. You are good. Whawhitai ta mai I lo whaamanatu mai I le whaatawaina foi o awawhiunga pa ia I le ngatai paita wai, manatu natu wai, e whaawhaaila loto wai. Le tāua foi le tua ta ma o le o nofo sauni, nofo tāpena o le tangata kirisi anu. E aone mātou salamo, e au foi ona mātou whaato ese. Ai whaafitai fo'i le aua whiunga pa ia o mātou paitawina. I salamo I lua sifuna ma le fitu. Ua avea ma mātou salamo, ua avea ma mātou tatalo, ua avea ma mātou pese I le nei afi afi. I le suafo Yesu. In the name of Yeshua we pray. Amen and amen. Thank you, family. Whaafitai mawhatamai. Whaamania le atua. Toi mawhatamai fo'i le vaiasa ulu manai. Le pōle asalulu le taimi fo'i. Whaapenei. Mo le se tasi o whaapoponga le tato polo kalame o Israelu o le nuu pa ia o Israel, the holy nation. So from me tonight, me le aonanga fo'i le Global Kingdom TV channel, le aonanga le Israel program. If mātou te whaamani atu le tua I fuafuanga o te toi o le nei vaiaso. Shabbat shalom and God bless.
אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך, באושרך,